Cek satu dua. Bapak Kades Rasip Panikakar yang budaya malemangken malepora sati jema para lepe mulang kamakle sarakala sekereng mak kalakalu ikaniat bilen munah samangkana pun wak semulja kaambu yasir ibu zamania wak pisan netretan es ari ibu anak tak katinggalan samangkana pun teka napa boleh jukan anak pangantan anak Jawarul Mutakin juga anak Isnaini Fitri samangkana pon teka nak ekar jai enang keekikar yang budaya napa pole anika Kak Mas Ruan aneka pun along polong bentikane along polong bentikan pun abit kaule mak tak polong Kak Mas Ruan kerong mak tadek pada semulje sajukane wak mada Bapak Kades Rasip Bapak Kades Mutawa
kong langkong jukan kades mama napa boleh juga nakak mat awan keruak le along polong pon along polong le ale pule madengi cuma lir kiliren ruak bede wak beda taratan uan ayana jamil calon kerja tahun dateng nang ke karya budaya epoci terjeje kak aduh kak uan karjana tertekan kak aduh kak bula moci mak mada moci mada tengah karya budaya kak uan mak areng segenkan kancana dula nape pole semul jedungan kak Mas Ruhan iya kak sakalangkong semul jamak pangistona sakalangkong mak pangistona bunga nama tada pada sakalangkong mak pangistona bunga nama tada pada kak Mas Ruhan kak aduh kak bila pol kompol cek bungana kak aduh kak seneng apon adok pada apol kompol marani kok kak imam kula seneng pikiran kula seneng pikiran dunape boleh wak bede taretan andi ayana ajai tak katigelen semulnya anjimah telah bapak mah wan aniko panalong polong seneng amak tak padeli seneng amak tak pada duh kakak gendong nape boleh kak mas sultan duh kakak gendong along polong pikir sampurna sampurna napa tadek pada along polong merah aniko kula seneng tadek pada ruak semulge tuan rumah nale ambu yasir jukan ibu semania asari jukan ibu anak samangkan apa pada apolong senang amat tada pada eka niat mak bilan mula samangkan pun teka ongku arwak beda kak mas Rito kak kok lakon juga tak ketikilin kak Mas Ruhan sakalakon atas pakai sito epo oke kak perdikan Bapak Mas Tito segak di madega pada paket apun pada along pondok lagi
matur juga iki gak dito gak yito pada gak palapaket apot alok pelok lagi se aja juluk sebenjing tak pare itu Melegu bis kapangeranganing Simirama soro Panapis Pak Abuya sir sasarengan sanungan Sengko salah nyuun sapuraning bila macam bila elo turaka Sesaja Kak Abuya sirki karesa taun Kak Yitno Samangkin tekalong polong Ampun teka along polong
kaben ulet sirati kaetur semulja ku jamin madhe keju alung polong laben setengah kau tadi kalian sampian karesa taun samangken pun tepel ongku kaatur dengan Pak Nape boleh Kak Sugi Jugan Pak Kalebun Rasid Pon alung polong Jugan Haji Musawi bagus Niko kayu ngarep pon alung polong ning pikir seneng Pak Kalebun Rasid dilelung polong kaula tak teruk ape asik tak teruk ape kok beda juga Haji Musawi Kak Sugi kejungan made pasampurna kaatur de Pak Kalebun Rasid kaatur de Kalebun Mutawar salam kerong dari kaula pade kairasa kakebaya Pak Kalebun tampana kerong peker kerong sugi Pak Kalebun Rasid tade pade tade kaatur ada Pak Kalebun Rasid made kejuna saleben
masjid maka nyaman King taun ning Semoljo maka uring kaula teropak kalebun rasid uning kasalerana bila uning kasalerana Semoljo kaula tak kira-kira kening kakebe tampenan gerong Pak Haji Musawi lek kening kak sugi tampenan gerong mak tero Pak Kalebun Rasid lengpongan ane kok mak calon karaja Kerong Pak Tenggi mulai sabar tak terkaula Pak Kalebun ngapesa yetno ibu ni gatak katik Ibu Samania Kak Sugi dan Tona bunga Gila Kak bila mak sayda cacan anak Isa bila mak setepa nak Isa Matahari cunglek laban Mula laban Pak Jamil juga Nuk Jamil Sabarkan epase Niko sahnawan Kak Sugi calon
Maryaton Mamana Jamil Ator ada Ibu Iyat Ibu Mama Pakida Setengah kaula tada seneng kaula tada pada Pak Mahwan along polong Bu Mahwan Bu Merdia ka atur de Pak Masrul tak kati tak tero kaula abasainan abasa Pikir seneng kaula abah saina tade pade Sebodo coba Rofi nikah salam dari Kak Mas Rito Sampurana Kak Mas Rito setak hadir karena ibu Pak Robi semulja kades mutawa ka atur de Pak kades rasi kocak ma kades jambul salam kerem dek taretan etres salam paisto taretan etres dari kaula dari kaula
Sugeng kaatur dek taretan tresna isa matoro kaula kaadres karya budaya salam kereng dari Kak Mas Rito Epojia mantar jaja kaatur dek Ibu Yati Ibu Mama ajaat dia tak katikel tak katikel kaatur dek Ibu Sunawia Ibu Meriani Nabi pune juken Kak Mas Rito Haji Musawi pun along polong Kak Musawi Kare eman tak aja ngadia beneti kata aja dia
kepada pisan kekurangan. Pon apa boleh juga ibu anak. Apisanan nireng parokun Pak Asari samangken reng parokon kening kota apisanan satatang keon kota maksa bolo kok pisan maasar na isa ibu hanawa pisan dungan pisan surati belum jak seneng bu anak kaator ada putri balika salam kerang dari kau bintang dia kak asri ajan cilik pada manyito ngate saomura eka polo kada isa duta terang Kak Sugi
gen kaatur dak Ramadarso tok na alang polonga alang apa berleka pesta anak Isa corak tak teror Ramadarso pesta sanajan buruk atau rame bekar kerang suki mulai sapu Ramadarso tu aku mak rame along polong nak Isa teluan pikir seneng le bulan tak ada pada nak Isa buka imam keteluan Ramadarso adik kok mak berdagi
budaya kaatur dak ramadhan sorama salam paristo dari kaula kantor dengan padu semulja Aba Musa nile bakar lombolong corak kaula ate seneng nak isa pada padu kaatur de alek tresno raja tegang sedari maksa korami nak isa bila tresno raja tegang benule pasenuna lakin kuning nak isa tunggu laben juga napa Nur mak Rama Salim ya Yus tika apolong sugi paangker umur tika sing tika cek narelaem ayus wah kaatris seraja tega malam sanunto pon alung polong yo mas tika ajeng di pon pada ajeng di sugi malam sanunto pon pada tepo tika bermula apolong pon pada tepo kak sugi kancana bula niko bede tuan muda jaka samaran medak kecungi nak isa medak kecungi Mas
adoni minta kau lebukte delum atele tak ndek tepe beremalek gula setepe salam kereng dek tretan alwale kerona kau letak Irman alimu Katon Pak Elia Matle adik kok bolong ben bolong ben
Demak